أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. ولقد آتينا داود منا فضلا. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال. الله. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. الله. يا جبال يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. الله. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. وألنا له الحديد. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang kula hormati Bapak Soni, Bapak Kolidin, ugi Bapak Didot, ugi ingkang tansah kula tresnani Kang Mas kula Rio, Kang Mas kula Joko, ugi Kang Mas kula Ahmad, ugi ingkang kula tresnani iki Kang adik kula Gani. Matur nuwun sedantenipun sampun purun makempal manunggal rawuh wonten mriki saperlu tasakuran. Inggih menika pusaka kula ingkang sampun rampung kawan dosa setunggal dinten dipun babar. Alhamdulillah dinten menika tekap jangkep kawan dosa setunggalipun. Dados sakmenika kula ngajak panjenengan sami sumangga sareng-sareng dedonga ugi wirid. Wirid punika wirid babakan karejekian kagem kula panjenengan sami. Nggih menika wirid Al-Latif kang menika nggih wiritanipun Kanjeng Siti Ahmad Tijani. Ugi wiritan Asma Idrisiyah. Menika termasuk wirid ingkang dipun nani kalian Siti Ahmad Tijani.
kawan dosa setunggal doanipun para nabi ingkang dipun susun inggih menika kalian Sayyid Idris wonten Maroko. Mugi-mugi kula panjenengan sami sak bibar wonten mriki syukur-syukur saged istiqomah ngamalaken wirid-wirid menika. Nggih pertama kagem kehidupan dunia akhirat menika. Nggih saderengipun waos sami-sami sumangga maos syahadat rumiyin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni ahdaitu bi suratil Fatihati wa ausil sawaba qiraatiha ila hadrati Sayyidil wujud Sayyidina Maulana Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil barzakhiyatin nas'alul wasilah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inni ahdaitu bi suratil Fatihati wa usil sawaba qiraatiha ila hadrati Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Al-Hasim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni An-Nazr ibni Kinana ibni Kuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan ibni Nabiullah Ismail ibni Nabiullah Ibrahim ibni Azar ibni Nasir ibni Saruk ibni Ra'u ibni Khalid ibni Nabiullah Hud ibni Solik ibni Arfaksad ibni Sam ibni Nabiullah Nuh ibni Lamik ibni Matusalak ibni Nabiullah Idris ibni Al-Yarot ibni Mahalalil ibni Kinan ibni Anus ibni Nabiullah Sis ibni Nabiullah Adam Sumaila jami'i hibanihi minal anbiya wal mursalin usun abina sayyidina Adam wa umina sayyidatina Hawa
wa sayyidina Abil Abbas Balya bin Malkan Kidir wa sayyidina Idris wa sayyidina Ilyas wa sayyidina Isa alaihimus salatu wassalamu. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahumma inni adaitu bi suratil fatihati wa ausil sawaba qiraatiha ila hadratil malaikatul muqarrabin khususan Sayyidina Abdul Jalil Abdul Futuh Jibril wa Sayyidina Abdul Razak Abdul Ghanaim Mikail wa Sayyidina Abdul Khaliq Abdul Manafi Israfil wa Sayyidina Abdul Jabbar Abu Yahya Israil alaihimus salatu wassalamu. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahumma inni adaitu bi suratil fatihati wa ausil sawaba qiraatiha ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam summa ila abihi wa ummihi wa alihi wa auladihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ashabil kiram minal khulafai rasyidin Sayyidina Abi Bakar Siddiq wa Sayyidina Umar ibn Khattab al-Faruq wa Sayyidina Utsman bin Affan Zunnurain wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu wa baqiyatil ashabi ajmain usul syuhada Uhud wa syuhada Badar radhiyallahu an wa qaddasallahu sirrahumul aziz wa usulihim wa furuihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inni ahdaitu bi suratil fatihati wa usil sababa qiraatiha ila hadrati sayyidil awliya wa qutbil aqtabi wal maknun wa qutbaniyatil usma al qutbil maktum al barzahil maktum wal qatimil muhammadil ma'lum asy-syekhul akbar Abil Faid Ahmad bin Muhammad At-Tijani ibni Muhammad ibni Mukhtar ibni Ahmad ibni Muhammad ibni Salim ibni Al-Aid ibni Ahmad Al-Alwani ibni Ali ibni Abdullah ibni Abbas ibni Abdul Jabbar ibni Idris ibni Ishaq ibni Ali Zainal Abidin ibni Ahmad ibni Muhammad Nafsul Zakiyah ibni Hasan Al-Sibti ibni Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wa qaddasallahu sirrahul aziz wa usulihi wa furu'ihi. Allahumma syurna fi zumrati Abil Faid Tijani wa amitana bimadati khutmil awliya il-kitmani lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inni adaitu bi suratil fatihati wa usil sawaba qiraatiha ila hadrati ahli silsilati tariqati tijani khususan ila khalifatiha wa muqaddamiha wa masyayikha ala ahya'i fid dunya wal amwati fil barzakiyah khususan Kiai Haji Muhammad Masyhur wa Kiai Haji Abbas Syekhoni wa Kiai Haji Hasanuddin Atori wa Kiai Haji Abbas Nu'man Domiri wa Syekh Usman Domiri wa Syekh Ali At-Thayyib wa Syekh Al-Fahasim wa Syekh Muhammad Al-Wali Abu Thalib Al-Hasani radhiyallahu anhum wa qaddasallahu sirrahumul aziz wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nadaitu bi suratil fatihati wa usil sawaba qira'atiha ila hadrati jamil arwahil a'immatil muhaddisina wal mustahidina wal mufassirina wal muhaqqiqina wal ahlil qura'i was sufiyati zaidina wasyuhada'i wal ulama'i sholihin wa jami'il awliya'il masyaikit turuqil askari wat du'a, khususon Kiai Haji Muhammad Masyur, Ibni Kiai Abdul Somad, Ibni Kiai Siram, Ibni Kiai Pasir, Ibni Kiai Mocos Kawan Sumuki Setunggal, Ibni Kiai Ageng Dupa, Ibni Kanjeng Raden Tumenggung Kertonegoro, Ibni Mandura Rejo, Ibni Mandura Negoro, Ibni Ki Ageng Juru Mertani, Ibni Pangeran Wirosopo, Ibni Sunan Kidul, Ibni Kanjeng Sunan Giri, Syarif Ainul Yakin Al-Hasani, Ibni Yakub, Ibni Maulana Ishaq, Ibni Junaid, Ibni Abdul Qadir, Ibni Syu'aib, Ibni Abdul Jabbar, Ibni Abdul Razak, Ibni Abdul Aziz, Ibni Soleh, Ibni Sultanul Aulia, Sayyidi Syabdul Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani radhiyallahu anhum wardahum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni ahdaitu bi suratil fatihati wa usil sawaba qira'atiha ila hadrati jamil arwah ya abaina wa ummahatina wa ajdadina wa ajdadi ajdadina wa jaddatina wa jaddadi jaddatina wa a'mamina wa a'matina wa masyaikina wa masyaiki masyaikina wa abnanina wa banatina wa ihwanina wa ahwatina wa ashabina wa sahabatina wa zawil huquqi alaina wa jami'il qarabatina wa jami'il arwahil amwati fi hadhil qaryati minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa min masyarikil ardi ila maghribiha fi bariha wa bahriha, khususan ila hadrati man kanatil qira'atu wa tilawatu. Monggo dipun waos sebab asminipun piyambak sikit mas kita aji wa farallahu alaihi wa alaihim wa alaihinna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilaha illa anta ya rabba kulli syai'in wa warisahu wa raziqahu wa rahimahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilahal aliyatir rafi'a jalaluh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahul mahmudu fi kulli fi'ali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rahmana kulli syai'in wa rahimahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu inna la hayya bi ta'imumiyati mulkihi wa baqa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qayyum fala yafutu syai'un min ilmi wa la ya'udu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya walidul baqi awwala kulli syai'in wa akhirahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya da'imu fala fana awwala zawala li mulkihi wa baqa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Ya samadu min ghairi syabihin fala syai'a kamitslihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya badu fala syai'a kufuhu yadani wala imkana libasmi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kabir wa antal ladzi la tahtadil umur libasmi adomati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bariyal mukusi bila misal kola min ghairi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya zakit zahiru min kulli afatin bikutsi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kabir muwasi'un lima qolaqom min atoya fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nabiya min kulli jawri lam yardu wa lam yuqalitu bi'anu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hanan wa antaladi wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mananu dalik sanikot amma kulal qolaiki minno. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dayanal ibadi kulun yakumu qadiyani rahmati wa rahmati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qalikuman bis samawati wal ardi kulun ilahi ma'adu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rahimah kulli sorin wa makrubin wa qiyasa wa ma'adahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tamu falatasik langsung kuna jalali wa izzi wa mulki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mubdi al-badahi lam yabdi bi insya'iha au min qalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alamul uyubi fala yamutu syai'un min hibdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya limudal anadi fala yu'adilu syai'un fi qalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mu'ida ma'afna ida barazal qalaiku li da'wati min maqwati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hamidal fi'ali dal mani ala jami qalbi bi lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya azizul mani wa libu ala jami amri fala syai'a yu'adilu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qahir dan rasisi syadi di antal lati la yutaqo itikamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaribul muta'ali fawqa kulli syai'in ulumur tifai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mudila kulli jabarin alif bi qahri azizi sultani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nurra kulli syai'in wa huda wa antalati falaqatul nuri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lisyami fawqa kulli syai'in ulumur tifai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qudusu tahiru min kulli su'in fala syai'a yu'adilu min jami'i qalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbi al-baraya wa mu'idda ba'da fana ila bi qudrati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jalil mutakabbir ala kulli syai'in fal'adu amru wa sadwa'u. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'mudun fala tablugul awhamu nasana wa majdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karimal hafizal adli antal ladzi mala'atul syai'in adlu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dimudad sana'il fakir wal izzi wal majdi wal kibriyai wala fala yazulu izu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaribul mujibul mutadani min kulli syai'in qurbu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ajiba sana'il fala talikul aslu min kulli alai wa na'mahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sinda kulli karbatin wa mujibinda kulli tawadin wa ma'adinda kulli siddatin wa ya rajaina tawqati ulhillati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bihaqqi hadhil asma'i syarifah wa syarafiha wa karamatiha tu sholli ala sayyidina Muhammad wa as'aluka imanan wa amnan min uqubati dunya wal akhirah wa anta bisani absarat dalamatil muridina liyaswa wa anta sifat qulubahum min syarri ma yatmiruna illa khairi ma yamliku khairuka. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah wa hadal judu min wa alaika tuqlan wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqi Muhammadin wa alihi thayyibin tahirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ummili wal qadiri lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Latif, 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 Ya Latif,
latifu ya 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 latifu ya
latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latif. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Allahumma bismillahil latif ultufiya fil umuri kulliha wasfiya fi masalikan najah wal tufiya ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Allahumma bismillahil latif akhirni fi dairatil lutfi wal hifzi wal
والنجاة والأمان يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف اللهم بسمك الكريم قلت يا غفار غفيا من غفرك الغافيا الغفير الذي إذا لطفت به لأبد غفيا يا لطيف اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم
wa sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Sayyidi ya Rasulullah, hadihi hadiyatun minni ilaika ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, hadihi hadiyatun minni ilaika ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, hadihi hadiyatun minni ilaika ya Rasulullah. Jazallahu anna nabiyana wa rasulana wa syafi'ana inna rabbina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairal jaza. Jazallahu anna sayyidina ustadana tuadana inna rabbina sayyidina kutul maktum al-barzakil maktum al-qatim Muhammadiyul malum sayyidina bil faidi Ahmad bin Muhammad at-Tijani radhiyallahu ta'ala anhum. Jazallahu anna Khalifata Syekhina radhiyallahu anhu Sayyidi Al-Haji Alian Harazim radhiyallahu anhu khairul jaza. Jazallahu anna muqaddamana khususan Kiai Haji Laten Muhammad Nasyir khairul jaza. Ya Allah ya Rabb ilahi latafta fayasarta kulla asir wa an'amta fajabarta kulla kasir falutfuka biya fi umuri ibtidaan fatammim lutfah la fi umuri intihaan famin lutfika biya taklifi dunat taqah wa in amuka fawqal kifayah ya aliman bil ghawamidi min ghairi rusyadin wala dalil la taj'al baini wa baina lutfika ilahi ra'aita fasatarta wa a'taita fawafarta wa an'amta fa'adzalta fa'anta latiful asbahi bikoso isi rahmatika wa kasiful arwahi bihaqo iki ahadiyatik sayyidi inna ta'tuka bifadlika wa inna soituka fabijahli minanuka mutawasilatun ilayya wal hujjatu qa'imatun alayya
Ya man ya'lamu qa'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur ajri lutfaka fi jami'il umur. Allahumma inni atawassalu ilaika wa aqsimu bika alaika kama kunta dalili ilaika fakun syafi'i ladaika wa bisiri hadzal ismi wa ma hawa minal asraril maghzuna wa minal lataifid dhahiratil maknuna wa antamnaha ni minani ami atammah wa minar rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal mali ahallahu wa minal hali ajallahu fa antal muhyil karimus samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, matur nuwun sedantenipun bapak-bapak ingkang sak dinten dalu punika rawuh wonten kubu kula. Matur nuwun sampun purun berkahi kubu kula ugi nderek wirid sakmenika wiridipun Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani menika dipun pendhet saking kitab Al-Ahzab wal Aurat Al-Qudbir Rabbani wa Ahrif As-Samadani Sayyidi Syekh Ahmad Tijani Sayyidi Syekh Al-Hafiz At-Tijani Al-Misri. Terus menika wiritan Syekh Ahmad bibar wirid lazim istiqomah ngoten niku. Tapi ikhtiariyah mbok bilih mboten sempat nggih mboten napa-napa. Ya kegandengan sampun tekap, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada bika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muhtahim. Nyuwun tulung kula nyuwun sholawat Fatih kagem keris kula menika setunggal. Ulang barang Pak niku Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Thanks. Oh, great.
menungso. Kadang Lek kan tak gowo sifat hidup hati kadang kata do kali ngobot besar dari bapak bapak di rumah tujuan jimat kemat sakit. Oh. Tok tok tok. Hmm.